abusuafoɔ umientie odue emra ensɛm no ani ya yenyan all the curses will come back to you. So all the curses will come back to you and your generation. Evangelist Bright and all your generation. The curses that you said, I return it back and I reject it from my generation. I reject it from my children. I reject it from my generation. Yes, and I send it back to you and your generation. We have your long way to go. Children in Jesus' name. Hey, Asem penipo. Asem o abusuafoɔ. Kyerɛ sɛ Odobroni ya nwono wahu. Bright. Odobroni ya nwono wahu. Obia abusua mu nsɛm. Me kan sɛ. Bia kofa ensɛm aba. Wabɔ abrabɔpɔne. Wabɔ abrabɔpɔne pɛn. Wanum wi, wanum dot, wanum nsa. Wabɔ adwaman. Hey. Woni nkɔfo adeda. Wagina asawo laida. Wafa tutu ni bata. Woni asawo ni ba. Odafo ye wa ha en Evangelist Bright ba se Frida ababeka ensem agunu so nti obo ni dua na no na Frida aba se udua ba na wo no enye adwuma because ashawo lai wagina da wanum wida kire se cocaine kire se enu bone e ko twiko batanyina wanum bi da enti se dua we de enya de be ya adwuma e wo me so da dua na wo no or sending back to you. Hey, we'll be able to share them. So you don't have a right to say obedi odobroni atem. That is what I was telling you. Hey. Se won boss abrabo ni nyina bi da, Papa Bright. Se won fa won san kan obi ade da. Se won cha tron to obi so. Se won beji sika wa abonten. Na ebi meka wo sika mu da. Asem. Se wa ye bone da. Se wa di fo wa awurade ani mu da. Se wa di fo e wo nipa ani mu da. Hey. Se wa ka sama to obi so da. Asem. Abrochi na wo betena ye. Se wo twa atro e na wo de gin krata. No me nsam no. Papa, no me nsam ni nyina mra wo so. Na ndi wa want to aso achi. Hey. Mo bodia. E de to Rollins so. Se Rollins pe wa ku. Ntie. E na wo de gin krata, obi bo wudua. Dabi. Just according to Frida free efosu was say ye Papa Bright o tu kwan no okotwa antro e kire baabi o no aban no ho no say ye yewura JJ Rollins o pene ku no kire say o pene de na ya ha no mama ne se enti no adwane aba nti omunye no kire say omunye ne kra nkwa ante sa de JJ de o so mu a o de kire say obemma 5 bullet e wo trim enu nti na wadwane afri Ghana nti sa entro we a Frida na ekon sa entro ya osofo Bright akotwa kire baabi owo no government no enu ti sa adua na Bright o boy no enka no enya ne da wo kan samu anim edi kosiki ya salam obi bo udua ti ewade hye wo boni ya waye so wo mu yade ya waye so wo yiri ti baabi eje benefit fi abai ho eyetro enti papa no me nsama wo kan ya nyina da Evangelist Bright endi 112 aswachi. Hey, asembe kureni. Hey, odafo eni anachire se Frida no o say Evangelist Bright dua na abebo no or return back to you woni wasefo nyina na me say ya na bibi yam ana na mo bodua na mo kese obi a mudi nipa no asefo nyina be fall enipa na abedi nsem hunu enipa no osofo Bright say wo bo Frida dua ana wo kese no wo de na want to aso ne ma ene ne kunu nyina be fry adenti na wo mo Frida ne nko adua na ade ne ma ene na busua be fra saa so na Frida so return ya ma o se wo ne wa want to aso ne wabusua ade na mo bodua na mo dua na mo bono mo nipa na obeye saa de ne nko a na mo de o mabusua e be folim ei mu ye bi wo my Ghana mu ye bi e wo media yi so asembe ni oh Debbie